Halo guys, ketemu lagi dengan Ondel Mama guys. Yuk kita saksikan guys di balik layar Ondel TV guys. Kita akan apa yang akan terjadi guys. Saksikan terus. Check it out. Ternyata badut mantulnya belok guys. Waduh. Mau apa ya guys? Badut mantulnya kira-kira mau ngapain nih guys? Waduh, coba kita lihat guys. Wah, itu Bobo Boy sama Spiderman mau ngapain guys? Ada kucing lari. Mau ngapain tuh guys? Wah, diulang guys. Wah, coba guys kita lihat guys, dia mau ngapain kira-kira guys? Ngapain ya? Wah, kayaknya dia ada sesuatu yang harus dikejar guys. Oke guys, kita lihat guys, saksikan terus guys. Subscribe guys. Wah, ada ondel-ondel guys. Wah, ondel-ondelnya sedang menari guys. Asik. Ayo guys, joget terus. Wah, ada suara lato-lato guys. Itu yang satu jogetnya ngadep tembok aja. Tangannya dong, tangannya ondel merah, tangannya biar dimulai. Iya, dia baru masuk. Yeay. Awas. Putar terus. Yeay. Ayo ngadep sini, ondel merah. Ondel merah, lihat sini ondel merah. Aduh. Diam-diam baik. Nah, gitu dong. Wow. Romana ngikutin guys. Waduh, ampun. Romana dia. Bapak apa ibu ini? Ayo joget bu. Halo guys, wah. Ada ondel-ondel lagi guys. Wah, seru nih. Wah, ada ondel-ondel guys. Wah, joget. Fahri no. Nah. Yeay, joget terus. Yeay, ondel-ondelnya kecil guys.
Sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe. See you, bye bye. Joget Assalamualaikum. lagi.